Mil-bidu tas-sena l-ġdida daqshekk tipip f'żewġ bajjiet fil-Gżejjer Maltin, ir-ramla tal-mixquqa magħrufa bħala Golden Bay f'Malta u r-ramla l-ħamra f'Għawdex. It-tipip jista' jsir biss f'żoni li saru apposta fejn wieħed jista' jieħu sigarett. Lejlet idħul fis-seħħ ta' din il-projbizzjoni TVM News iżar il-bajja tal-mixquqa. Tkellimna ma' numru ta' turisti u Maltin li nsertajna fuq il-bajja. Taffettwakom meta ċati pejjeb ħdejkom meta tkunu l-baħar? Jiena hija niddejjaq kieku. Ma tantx Anka lili, però it doesn't really bother me that ħafna, so. Naqbel, maħax unfortunately ħallu il-sigaretti kullimkien u jħamġu l-bajja bħal ma jagħmlu b'affarijiet oħra, sfortunatament. I think it's good because a lot of cigarettes you see them already laying around. The good thing is that it's placed exactly at the start of the beach, so smokers will notice it. I have to use an inhaler because it hurts my breathing and I struggle a lot, especially just at home. So when people smoke around me, I have to hold my breath because then I start to struggle really bad, and sometimes I don't have my inhaler with me, so I try not to go near them. No, not particularly. I mean, the only sad part is the fact that they put the cigarette butts out in the sand, and that's just awful. I think it's a good idea because the smoke does bother me. Law żona apposta naħseb tagħmel sens tipo l-għandhom fih. Naqbel ma ħubtu wkoll. Taħseb li din id-deċiżjoni għandha tiġi estiża għal bajjiet oħrajn? Iva, importanti għax anka eżempju meta kont żgħira kienu f'restorants kienu jagħmlu li ħafna ħsara personali. So naqbel għalkemm huwa fl-apert ix-xomma mill-ewwel meta jkunu fil-viċin. In-nies tkellmu wkoll fuq il-paġna ta' Facebook ta' TVM News u bħalma jgħid il-sinna għal mit bniedem hemm mitfema. Bosta qablu ma' liġi għax qalu li ma jissapportux it-tħaħin ta' sigaretti saħansitra kien hemm min ipejjeb li qabel magħha minħabba l-ħsara kbira li jagħmlu l-oqom ta' sigaretti fir-ramel. Fl-istess waqt appellaw biex iż-żona għat-tipip tkun ikbar u li jkun hemm iktar minn żona waħda. Oħrajn esprimew xettiċiżmu u ma qablux waqt li oħrajn qalu li għandu jkun hemm infurzar b'saħħtu biex din il-liġi tiġi infurzata. Kien hemm min saqsaw ukoll jekk b'din il-liġi tistax tivvejpja fuq il-bajja u skont il-liġi le ma tistax. Min jinqabad ipejjeb f'dawn il-bajjiet imma lih multa ta' 150 euro sa tiġi infurzata minn bosta entitajiet fosthom il-Pulizija, l-ERA u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu.